mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Muri minota mikeya isigaye biravuye kuri Tito nta byinshi cyane kuvuga ko nka Timoteyo ndaza kunyaruza ariko nawe nyine asubije cyane atwigisha. Tito ana umudugudu Pawulo yaravuze ni naho bavuga yuko tubuza abantu babiri borohera cyane Pawulo yavyaje agakiza kandi yari yigiye kurungika amashengero yari Timoteyo na Tito. Abagire Timoteyo yamutumye akamubwira ariko uyu wewe Tito yaramubwira ibyo buzu yari umunyamahanga tubisanga hari mu Galatiya igice cya 2 ku murongo wa 3 ingene ashaka mu kwizera ingene avuga na Yesu ingene avuga kandi nta nkuru tubuzi ariko tuzi ko akwiye gutumwa na Pawulo kuko ariko arandika igice ciwe cya Tito igice cya 2 wa 4 amwita kwa kumyere yita Timoteyo amwita umwana wiwe. Tito cyane mu bakane ndapaniki Tito umwana wanje nyakuri no kwizera tuzi byara byatuma kwiza ariko nawe nyene muri zo bintu zijana gutunga barahuye aramuvyaza gutunga kwiza kandi acamubira mu masosiyete we mu bigogo nawe nyene yamusore na Timoteyo bano bahungu baba abana biyo mu budasanzwe n'ibabo mu buryo bw'intege kandi mu buryo bwose kuko Pawulo n'abandi bana yari afise. Tito dusanga ari muri abo bantu bambere bishoboka ko akizwa kare kuko igihe Barnaba na Pawulo barumvise i Yerusalemu mu gihe harimo impari zijyanye n'abanyamahanga no kw'ibihugu byanditswe bya Mose bagakebwamo cyangwa ngo bareka izo mpari zatumye Pawulo na Barnaba bagenda kuvuga igihugu bariko barakora mu banyamahanga bagiye bitwaje Tito. Tito yari umushuzo wa mbere w'igikorwa cya Pawulo na Barnaba igihe bagiye i Yerusalemu rero bagiye bitwaje nka ishati ati nimurare n'Imana ikize abanyamahanga itarazi ibikorwa byagezwe kandi atarinze kugira ngo Tito yigeze akena. Hariya kuri Galatiya igice cya 2 ku murongo wa 1 cyangwa ibyakozwe mu muco wa 5 ku murongo wa 2 urabona ko urugendo rw'i Yerusalemu rwabaye imyaka 49 Pawulo na Barnaba bari batwaye Tito kugira ngo berekane umwe mu banyamahanga bahingwe ubutumwa bwiza batarinze gukebwa kandi batarinze kumvira ibyagezwe bya Mose. Ico kimwe na Timoteyo Pawulo avuga amashengero atandukanye harimo amashengero y'i Korinto n'ishengero ry'ikirere akabwire ka Krete aho usanga ari abanditsi mu gice ciwe ca Tito yari yabasizeho kugira ngo ashireho abarongozi nk'uko yasize Timoteyo i Efeso. Tito yari umuntu adasanzwe kuri Pawulo nenda dusomere imirongo mikeya tugutwaragiza itwereke ingene Tito yari umuntu adasanzwe n'ibanga rya Pawulo ariko no bakabiri kari ku murongo wa 12 gushika ku 13 ariko no bakabiri kari 12 gushika ku 13 ariko abagira Timowa jani ubutumwa bwiza bwa Kristo ngasanga urumuri umwami wacu nabuze kuko uruhuka mu mutima wanje kuko ntasanzeyo Tito mwene yanjye nuko narabasezeye ja i Makedoniya. Amen. Naramuvise yarashitse yarabona ko Imana imukuruye bivuga ubutumwa itwubase Timo. Biraryoshye kubera ko Pawulo yaratari yikwica yari akeneye abantu bafashanya mu bantu igihe ashitse abantu akabura Tito yumva umenga ntaza gukora igikorwa nk'uko yategerezwa gukora ategera kumurondera hariya i Makedoniya. Reka turabe amaze kurundana ariko no bakabiri igice c'indwi ku
ku murongo wa gatandatu gushika ku murongo w'indwi Abikorino ba kabiri igice c'indwi gatandatu gushika ku murongo w'indwi. ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi yaduhumurije ukuza kwa Tito, kandi si ukuza kwiwe konyene ariko kandi no guhumurizwa yahumurijwe nawe, nuko yatwiganiye impungu zayo mwagiriye n'amarira yayo n'ishaka mwarwanira, nicyo cyatumye dushiriza kunezerwa. Amen. Imana ishimwe cyane. Twese turakeneye abo bantu badutera intege n'amaboko, baduhumuriza, batwamamaje. Iyi partenariat ya Tito na Paulo yari encouragement idasanzwe n'inama ya Paulo. Hari abantu Imana ikuzanira bamutera intege n'inama. Imana yifuza gukoresha kugira ngo utere intege abandi n'inama. Ibanga rya Paulo ryari ryanditse. Tito yari muri abo bantu Paulo yikora kugira ngo arushize gushitsa ibango ryagutse ry'ijana gutora. Avuga ati genda mubona naramutse kandi se naramutse gusa namwebwe mwaramutse. Imana yatuhumurije, iduhumuriza ikoresheje ndero ikoresheje Tito. Haleluya. Mbega abantu bavuga mu ishengero ry'abatsi mukuri ujya muntu yakuhaje bidasanzwe mu ishengero. Mbega umurongozi wawe ujya muntu yakuhaje bidasanzwe mu gihugu cy'iryo shengero. Mbega hari umuntu ubereye encouragement biciye muri wowe yumva atera neza kubandanya akorera Imana. Tito yari muri abo bantu bari encouragement muri Paulo. Urupfu rwiwe ingene apfa nta byinshi tuzi, ariko dusubitse umutima wa kabiri igice cya kane ku murongo wa 10 usanga agenda kuvuga ubutumwa ahita Dalmasi. Aho naho ibihugu by'uno munsi bya Yugoslavia Serbia tubona asiga Paulo mu ibohero, yaramuregesheje mu ibohero ngo acaga kuvuga ubutumwa uno munsi bya Yugoslavia na Serbia. Tubisanga hariya ndetse umutima wa kabiri igice cya kane wa 10. Tuko turarangiza reka tuvuge bike cyane Tito atwigisha kubijyanye n'agakiza. Dusome ari Galatiya igice cya kabiri umurongo wa 4. ariko na Tito twari kumwe ntiyagoberewe wakebwe naho yamugiriye, kandi aricyo cyorushirije kandi aricyo cyoshimishije abigira bene data banyigijwe mw'ishengero, binjiye mu mwisho ngo batate kwidegereza kwacu dufise muri Kristo Yesu kugira ngo babishire mu buja. Tutayijwe mu gihe abayahudi baragira Kristo mw'ishengero yuko umuntu wese w'umunyamahanga nawe yokwizera Kristo adakebwe icyo mu bugingo bwashije. Yari Kristo ikomeye cyane kuko yari yakiriye ishengero, kandi abayahudi baravuye Yerusalemu cyane nabo bazwa yuko basaba kwigishwa abantu bari bavuye mu sinagogi bacice mu mashengero bati niyo mwanya kuramufunze Yesu yaba kwimutanga muzoro n'ijuru. Iyo Kristo Tito yarahamanye nayo aranagukega n'ikimenyetso cyo gushira ibya Mose baragakiza kuko yari yizera cyane natsinda gishobora kwizera agatsinda gishobora kwigenzura Mose. Ngire Paulo amandikira Tito yavuze gatatu biratoretse cyangwa gishobora Tito yizera kujya gakiza ikaso shaka ku murongo wa 3 amajambo Paulo yavuze Tito arashira hamwe igice Tito yaravuze kirageze kuko natwe nyine kera twabivuze turi n'abaragwa tutsinzwa tucakanye ukwifuza no kwinezeza n'undi mwinshi twaba mu kugira nabi n'ishaka turaho kwanga natwe twabona mu wakane ariko neza y'Imana umukiza wacu ukunda abantu bimaze kuboneka
iradukiza itadukishije ubona twakoze ariko ikurikije ubwinshi bw'imbabazi zayo idukirisha ukozwa kuzana ubutaha bwa kabiri idukirisha guhindurwa basha na mwemwe uwo niwe yaducunguye ubwa Yesu Kristo umukiza wacu kugira ngo dusiganishirizwe n'ubuntu bwabo duce tuba abarago budashira nk'uko ibyizero byacu biri. Haleluya, amen. Ibi niyo byizero Tito yaravuze ku bijyanye n'agakiza byatuma ahangana kandi agatwara inama y'Yerusalemu bavuga ngo berekane n'Imana yakira n'amahanga ikaba ari Yesu kudashira bakarusha kwizera bakaragana n'abandi bera n'abandi kudashira mu bitanga by'ubutanga bidashira byamose. Mbega Tito ubuzima bwa Kristo yarabayeho bwari ubuzima bwawe naje ndakarira mu cete Pawulo amwandikira igice cya kabiri umurongo wa 11 gushika umurongo wa 14. Tito yatawe umukiza udusiganishiriza kandi ari nako utwigisha kwigura ibyaha byose avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza butwigisha kwigura ukutubaha Imana no kwifuza ibyiza bukatwigisha twaba twitonda tugororoka twubaha Imana. Muri iki gihe twitega ibyizigiro by'amahirwe no kuzuzima ku bwiza bwa Yesu Kristo muri Imana yacu ihambaye mu mukiza yatwigunze kugira ngo aducungure adukure mu bihugu twagaragaje kandi yibumanurira abantu babo ikibari ciwe bagwana ishaka ry'ibikorwa byiza. Amen. Ubuzima bwa Kristo tutatahura yuko ari Imana yatsindanishije irahinduye ikibari cyayo kugira ngo bagwane ishaka ry'ibikorwa byiza. Izindi nyigisho zose z'umuntu zidahimiriza abantu kurwana ishaka ry'ibikorwa byiza. Ubuntu bw'umuntu bwo muri Bibiliya, ubuntu bwo muri Bibiliya butubwira ko twatsindanishijwe ariko kandi akagamagarira kwigumura kutubaha Imana kose. Ubwo buntu buduhindura inyungu y'Imana tukabaho turwanya ishaka ry'ibikorwa byiza. Mu kurangiza, mbega Tito atwigisha iki ku bijyanye n'Imana? Mbega Tito atwigisha iki ku bijyanye n'Imana? Niba hari ikintu Tito atwigisha ku bijyanye n'Imana ni uko umuntu wo kwizerwa. Ariko rero ba kabiri igice cy'umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15 mwumvirize neza cyane turasoma ko turabirizaho. Ariko ba kabiri umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 15 icyo cyatumye duhumurizwa kandi muri uko guhumurizwa turushiriza guterwa umunezero n'umunezero wa Tito kuko umutima wiwe waruhuwe namwe wese. Naba hari icyanteye ko birata baratira Tito ntibyanyegereje ariko nk'uko twababwiye byose ukuri niko no kwirata kwacu twaratiye Tito kwabonetse kwari ukuri. Amen. Niba hari icyanteye ko Daniel n'abaratira Tito byanyegereje ariko nk'uko twababwiye byose niko no kwirata kwacu twaratiye Tito kwabonetse kwari ukuri kandi umutima wiwe ushinga kubagira ishika uko yibutse ingene mwanyumviye neza n'ingene mwamwakiriye gutinya muhinda agashitsi. Ibishika nawe Pawulo abwira kuri Tito ibishika neza cereka ko mu kwizera Imana. Imana ibintu bisigaye bikiri umuntu wo kwizera Imana n'umunsi bitubashirira kubasambuka ibibazo byinshi bashaka kino wingi hati iyo ucuza ngo dependability niko umuntu ashobora kwizerwa mu byose. Uno munsi umuntu arakwakira mw'ibanga urakora n'ubundi mw'ishengero
murakinga turi mu nzu kw'intambwe rwabwira n'icyo cy'Imana ukamuzeza abantu ukamuzeza ibikorwa ariko ibiba kenshi batandukanye n'iby'umwanditsi iyo bibaye muri kabiri bituma umupasitori cyangwa umurongozi atigera n'umwana n'umutima yahaye abantu Pawulo yumva akunze umutima yahaye kuwacito kuko ari umuntu w'inzego by'ubuzi nta kintu kiryoshye no gusezerwa umuntu ukumva uratekanye ukumva uratuje ukumva nta bindi bibazo byiyumvira uyu muntu aza kubikorana mu mutima umwe nawe uwo muntu ni uwo kwizera ikibazo bigatuma abantu bo kwizerwa inama losansi ya loyauté n'ishengero n'ibanga kubaca imana bigenda bitsicuka ivyo bikerekeye amayesekirite mu bapasitori kubera ivyo bikomere byose baba baraciyemo no guhemukirwa n'abantu b'ibanga ariko ndababwira iyo umuntu atari uwo kwizerwa mu ibango mbega n'imbere y'imana aba ari uwo kwizerwa iyo udashobora kuba umwizigirwa ku bantu ucungizwa ku mana mu ibanga muri nabiri cyane bazi yuko ingene umuntu ari umwizigirwa ku mana ingene abera abandi umwizigirwa ibintu bishobora gutandukana iyo waba umwegukira abantu iyo waba umuntu udakora ibyo witezweho naho bitezweho n'abantu ku mana si uca mu minsi kimwe mu bintu twigisha ubuzima bwa Tito niyo tumenyereye aho bavuga ati ibyo n'abandi Tito ibintege isoni umuntu wese kandi biramuvuze ko ntakuzi umuyobozi wari kuvuga ngo uwo mukorana ari kuvuga ko imyaka myinshi cyane maze kwibanga ariko ndazi cyane ku byitwa no kuba umuntu yizewe n'ibanga nabo mukorana ariko bitera kiba igikene mashini ado twakije tuzobamenya ibyo kuri Epafura hamwe na Epafroditi Imana irahetse kiri yemwe boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara